Prepararon también la leche que voy a hacer semuanya prepararon que voy a biar beliau também que voy a pensar voy a dormir gracias a Deus por ter me memória sempre me agradece por estar por ter nyawa ini ada ini harus أتفاعل untuk sharing teman semua malam ansiar teman tahu mai teman semua lara buat makfon apa ini hanoi dan malam musik di kuliah musik di teater posai bang di Espírito Santo inclusive malam musik di rasik kuliah di musik yang rasik posai di telefon tapi di Espírito malam betul di forma do Espírito Santo malam amanhã de lá eu tenho uma prova uma influência vai dia o dia fokus comprende que ele foi para ele falar ela está na entrega que teve o dinheiro se tem nem mais por confiança usa dinheiro na mão da direção do Senhor o nome de Jesus na que está lá só Maromat dia? Tempo hotu. Ya tempo hotu? Maromat dia. Ya, então, may tabasa limang makas ito ang baitan ni Maromat. Terus, basa limang baitan ni moderador. Kemudian berita makas. May itamos basa limang baitan ni worship leader sila ni Bemak Ohi lidera kita pura tebes. Isso seria lidera ita sempre sira lori ita Maromat minha presença los galai. Amém galai? Hoje how fiar kata hoje estamos sim benção bot liusi adoração. Ita senti Maromat minha Espírito Santo minha presença heta ni ideia minha fuan liusi adoração ne bema kaui tene colega sira serviço ya hoje. So então how agradeço-los pela oportunidade dari how sente hansang oportunidade dari hansang honra bot ya privilege bot ma how di obel hambri ya oi ko di fahe ba ita ko na ba Maromat ni lifuang lao so hone kompreensão lao so hone lifuang rasik mebe ko Maromat nya dia fuang no Maromat nya diresau hawarai kana fating hawarai ana fating nya tawati ni oi hane hausu Maromatnya presença no Espírito Santo hori mai lidera hau ministra hau ni fuan tala hawateni kata hau mesa hau labele amém kala então ya Maromatnya lefuan mesang oh hau dia tanya topik ni memang hau prepara maka esana ne bema bele fofuan kare kita bele comparamos ho ahi oan ne bema bele fo na Roma. Então, ito hutu hatene kata mahira iha aisana ida iha mos aihun los kala selaiha aihun então aisana nemos laiha maso sabehira laiha tos nai laiha emai dari pe maka kuda aihun dari he aihun ne selaiha então tos nai ne nimakse Maromat itanya amang no aihun nema na Jesus no sanak sira nema ita no sanak sira nema ita nebe maka sanak nebe maka bele fofuan los kalai então mai ita loke hamutuk iha Maromat ni lefuan iha João capítulo 15 versículo 1 do 17 João 15 1 do 17 kita hutu hatang ona kita bele hambri hatang amin itu bele hambri jadi kita bele hamutu mahiri itale Maromat nya lefuan idane itale hanesan Maromat kuliah liafuan nema ita oke amin amin então ya Maromat nya lefuan ya Jesus ho aik nanoi ba sekolah te sira bahira nya fungfung halon nya ministério aik nanoi kidane Jesus Foban ya sekolah te sira Unemos bagi kita nebe maka agora ada dalam itu turin. Aisana nebe maka fofuang.
ulu ita iha nakukun lara los kalai ulu salamak domina ita saya atam basala mebe agora ita la sayuna atam basala no ita la hela ona iha nakukune tambah si Jesus ai hone aman rasik tos nain rasik mebe di sidi hodi kuda ai hone dane hodi nya bele fos sana então ita sana ita precisa kofuang ita la bele rona de e depois mahiri ita rona ita saiu si igreja bodo tu lakon laia modal sana então mahiri ita sayona ahi orang ka ita sayona sana kida ita mas precisa halo ita nya parte atau ita bele fo gloria ba maroma então tama maroma ni telefone ebe makita foi le hade tema ita kada ai sanak nebe maka husi ai hune nebe maka la fofua tos nain setesi si soe mebe ai fua nebe maka fofua nya se hamos pedinune ai sanak ina ne bele fofua barak liutan então perguntas maklem Begira ita hola parte ona husi ai hune ita hanesan ai sanak nebe maka ita hola parte ona husi ai hune perguntas makne ita iha ai sanak ida nebe maka fofuang ka ita iha ai sanak nebe maka la fofuang no tos nain se pesisai ida ne ita bele medita ba ida nya anrasi betanya halok sira nebe maka durante ne baik ita sira nebe maka kristang ita Fiara na Jesus, ita Simona niya no dari tanya Salvador, ida ne perguntas mai ita. Lalike Hanoi dok, lalike Hanoi betanya kolege sira nebe maka sidauk simu Jesus. Nebe medita ulu, abelia ulu ita ni halok sira nebe maka durante ne ita halok. Tambah Hanoi ba katak bahira ita ya ita hola na parte ita ya ai sanak nebe maka hola parte ona ya iha ai hune mebe ita la fofua. Tos nain sete sisai. Então kita dalam rumah kita sadar ida kata kita halo ka ita nya aksam balu nebe maka dalam rumah kita halo ida ne emalah hetang fuang ka emalah hetang naroman husi ita mebe ita continua halo na fatin tambah ita hanoi ita sente ida dia mesmo dalam barang kita Simone Jesus no how mos ya parte dani dalam barang ita la sadar ida halok sira nebe maka ita halo durante ita ni moris loro ita la sadar ida kata halok ida ni tafo honra no glory ba maroma no ita ni halo ka aksam ida ni maka primeiro buka yang menyesala de ita buka yang menyesala de amba homos dalam rumah buka yang menyesala de ya uma dalam rumah hau baru mebe hau gosa hatu lima bayar emang nebe maka baru dene kuliah mas bahau tamani maka hau sente behira hau rona telefoni dene hau sente hansang maroma kurizi mas hau lihusi telefoni dene laos yang hau prega ya oi hamak prefeitu liu na hamak kumpri hotu telefon dene laya nebe telefoni dene anori mai hau no ita hotu nebe maka ihane então Mai taloque ia Lucas capítulo 6, versículo 39 até 42. Desculpa. 39, Lucas 6, 39 até 42. Tá, Botona? Então, mai talihan mo tu. 1, 2, 3. Nunia konta at nanui idane basire. Emang matandele emang matandele seri kalai. Laos yang dua monu barai gua, sekarang ida la beleza ebo niña mestre, nebe mahoto nebe simo hanori completo, sesai hanesa niña mestre. Sama-sama uhare duklang ida nebe ya oni malu na matang, nebe olah nere fale aikabel nebe ya oni matang. Kau insama oga le hamba oni malu,
Kusik hau hasai lai dut lahan ida ne be husi tanya mata. Bangira on ngere emalarang makke. Pang makke. Terus satu hasai dut lahan husi on. Oke. Kau ini hau berkali lebih deh. Para katu dua ini ida ne imi hare saya mak hare. Mi hare buat rumah hare. Belihat foto ini mihau, saya mak imi hare. Tinta meta. Oke. Ida nemak ema. Ida nemak kita. Kita gosta liu hare emania salah kikuan duke kita rasiknya. Final ya kotu yang mos ida ne. Entau ida pinta meta me hau representa dut lahang no ida kotu ne maka eka bela salah ne be maka bot. Tare wehia dut lahang ita compara dut lahang ho eka bela ne salah dan ne maka paling bodri. Eka bela close kala. Ida dimak kita. Agora kita lah fokus pada mutin ne, maybe kita fokus ni ba buat meta ida kabuar ne. Close kala. Ida ne mak kita duni. Dalam barat kita gosta kurizi ema, kita gosta avalia ema, kita fokus de mais ba ema nya halo to ita halua hodi kurizi tanya ang. Final ita halo arti ida ne. Liliu salah nebe maka subar. Salah nebe maka ita halo, nebe mak lahatudu. Nebe ita ne kolega ida ne, ita kurizi tanpa ita hare. Nebe ita lahatene kata, ia buat balu nebe maka ita halo, nebe maka subar, noi maseluk lahatene. No maromak nilifuang kuliah mongos ba ita. Kita uja sesukat ida ne hodi sukat emania salah tambah, emas uja paling sesukat ida ne hodi sukat ita. Sebenarnya ni hatene nyarona kata kita mau halo salah hanesan nia. Kita korisinya exemplo oke tanau. Maybe nia mas atene kata kita nau. Kita hanori nia dan kita nau, kita baru. Maybe sekarang nia lori paling nia phone dan ni di kontra paling ita na inrua. Tama tu regua close kalian. Tambah teman maka marumak nia phone hanori ita atu kita lagi ke fokus de mais baik maseluk nia salah kita lagi ke fokus de mais baik mania halok sira de maka nia halo tambah ita mos hatene kata ima ita ema baik de maka beli halo salah mos kita fo tempo baik tanya ita mos kata gas de mais hodi originate na emane salah sira ne baik ita nungka fo tempo baik tanya ita la reng hodi para hodi avalia saya maka ita halo ita precisa maromak ita precisa Espírito Santo tambah mengira ita hola parte ona husi aihun dane ita sai hanesan sana kita debe maka husi aihuni dane significa ia semana koto mos mare purity fahe kona ba ita mak maromak nia templo no mengira ita sana maromak nia templo significa kata Espírito Santo hela ona ia ita nia larang. Mengira ita simo Jesus, yang momento nebe maka ita nia nana, ita nia fuan deklara kata kita simo Jesus, nuda ita nia nain, ita nia Salvador. Yang momento nebe kadas kita simo Espírito Santo. Espírito Santo ida nebe maka fokbit, ma ita hodi kontra diabu, hahalok sira nebe maka ita halo ita nia muris lorong. Amin kalian. Então, se ita hatene kata, ita mak maromak nia templo no Espírito Santo nia hela iha ita, no pobrani ma ita, fokbit ma ita hodi hakribi buat sira ne. Ita esforço muito ita husu sudah baamang usa Espírito Santo hodi may toka ita idedek mufuang may dirisi na hati ita badala los sama dala barat sana nebe maka ita haloin ita la sadar ida ni incluimos hal ita hanoin dia so dalam rumah ita sidit dia mak ita foi foda kata kamu sanesan halo ya menebe maka hogurizi Draw, nós grandes. Então, kita for tempo mos be itanya kita for sala demais, kita buka demais itanya malu nya sala. Tambah nahira ita for sala ema, ita bele kurizi malu. Maromoknya ada kita bele kurizi malu, maybe ita tengke hatene uluk lai, ita tengke avalia uluk lai, medita uluk lai itanya halak sina nebe maka kita halon. Maka itanya halok ni los.
Maka apakah saya mak kita halo hitan yang moris dan bele fo honra no glory bang aroma halo hak solok maromak nyelara tama maromak nyelifuang nebe maka kuliah kona ba ema nebe maka gusta posala gusta posala ema buka ema nisala hodi zulga ema idane iham maromak nyelifuang nebe maka kuliah kona ba ema idane bu italoke hamutuk iha Roma 2 capítulo 2 versículo 1 até 2 versículo idane kuliah kona ba kita nebe maka gusta posala ema kita nebe maka gusta julga ema sampai kesadaran kata kita mau sanis hela ho ema sekali kutu hetan ona bele leha mutu ya hetan kutu ona hetan oke 1 2 3 neduni o ema laiha razam atau tesilia bay maselu tambah banyak o tesilia bay maselu o kondena mi an rasi tambah masih o tesilia o moshala manesan sira ita hatene kata maroma tesilia lolos ba ema nebe kalau buat sirane los kala então ita ema nebe maka hanesan ia maroma nya matang mesmo balu Simon Jesus balu sidau Simon mabe ita hotu hanesan ia maroma nya matang ita hotu hanesan de nia mo sala ita mo sala i atiu mak ita sira nebe maka bahiri ke Simon Jesus ita continua halo sala na fati dan ita sila fuang los kala ita sila hanesan aisana nebe maka fuang Misa ema bele hatang kasimo ay fuang musi ita sebehira ita rasik lahat tudu na Roma ni dania ita rasik halo ulo maromak ni telefon iha Roma ni bema kita foi le ita ema ita lahi razam atu tesilia ba ema silu ita lahi diri itu ita lahi razam ida atu tesilia atu zulga ema silu tambah maromak maka ita nia mediador los kala nyamak ita nia mediador nyamak ita nia juiz ida nebe perfeito hodi zulga ita hodi zulga ema ida tuir ema nia halal então bahira ita hatene katak maromak ita nia mediador ita nia juiz nebe mak perfeito ita ida korisi ita nia telah precisa subar salah sira nebe mak ita halo subar ita sente libre iha oi ita bahania hofua nebe mak arrependimento hodi nune ita bele simu perdão tambah tatani kata kita ni maromak ni lima ni sempre na kloke ba ita mesmo dalam bar kita fila kutu bania mesmo dalam bar kita halu hati nia dia kutu nebe mak nia halu mapi nia nakati pronto hodi simu ita então mengira ita hakara kurisi ema ita hakara fokorazi ba ema ita peng buka uluk lah itanya buka uluk maromak hodi hamos itanya salah hirak ni hofoi ita ba ya ema hodi bele kurisi tambah mengira ita fofuang signifika kata kita hodi kurisi los galera ita maromak ni lefuan ita kurisi lao so itanya hanoi rasik ga ho itanya lefuan rasik mebe itale maromak ni lefuan hodi kurisi ema tambah maromak ni lefuan ni hodi kurisi hodi haturu salah então esana nebe maka fofua nyemos belefo kurisi nyemos belefo koraze tambah yung siliefuan nebe maka kuliah ma ita maromak ni lefuan ya biblia ya ne lehira itale dalam barat nia ya versículo ida de mebe nia bele kuliah momos be ita nia bele versículo ida de mebe nia bele lorimos transformação ida be ita nia moris versículo de bele muda ita nia moris então importante hudile maromak nia lefuan korisi ulu kita nia hadiah ulu kita nia salah sira nebe maka ita halo hafui ita ba ita haturu lima ba ema oke ida primeiro mane me ita ba iha segundo ema nebe maka iha matene iha compreensão kita bela iha matene nebe maka iha matene na compreensão nebe maka hatudu larang moras ka hatudu larang moras ka putian conhecimento matene compreensão né bele lori
Futiang, lefon de futiang ba ita. Ita hatene kata espiritu nos fo matene ba ita was kala. Matene na be maka klea ni ba sileten. No ema hotu ema deidak ihane presenti, ema deidak ihania talento. Ema balu matene kliu. Ema balu pas-pas lah. Ebe ihane hau karak kuliah ba ema nebe maka matene no iha kompreensão que iha conhecimento. Dela barak matene no kompreensão ne bele hamosu futia los gala. Dela barak hamosu dela barak bahira ita matene o kompreensão ne be maka as ita dalam rumah halo usa kompreensão dene la tuir maromak ni hakara. Ita usa kompreensão dene podi kompete hoy maselo. Podi hatudu kata ita mak bele halo buat hutu-hutu. No bahira ita iha kompreensão no materi idane. Bahira ita hatene kata kita materi no iha kompreensão ne be mak nakono dala barak ita la koi simu e maselo ni hanoi. E maselo ni ideia. Então, maromak ni lefuang nebe maka kuliah kona ba ema matene kleang no ema nebe maka iha kompreensão iha Tiago capítulo 3 versículo 3 itu diz ao 1, 2, 3 semak iha matene kleang no kompreensão iha ini ni ale pusik ni hatudu hal dia lihusi buat nebe ni halang walarang maus nebe lihusi matene kleang nebe ser ini dihalang moras nebe moru no provoka malu ia ini fualarang ketagabaan no bosok hasuru lialos matene klea ne lamai sileteng nebe isi mundu nebe laos spiritu niang nebe yahu niang tambah ia katu nebe itahetang larang moras bukan anrasi itahetang mos confusão no halok at hotu Mebe matene klea siletene mak primeiro mak mos maus menjelesi meselu peninggalnya dunia nakon melarang dua nukuan dia malafir ida malafir larang makere emang dibeli dami udah dami dihetang presentaru Doris Los amen tam marumak nilifuang kuliah momos kata dalam rumah ita iha matenek no kompreensão podi haturu ang tamane maka ita precisa cuidar mos wedane dalam barak ita iha talento oi itu bukan ita iha igreja maromak foma ita talento podi toka nyalia nebe dia podi adora podi prega podi lidera kultu podi modera podi harus ada di Tidak kata bahira at kita halok buat dia mawanya magaba ita dalam barak kusine komesa hamusu futiang papanema kita precisa cuidado hanoin ba kata buat nebe maka ita halo ya maromak nilefuan dia buat nebe maka ita halo hanes ba maromak laos ba emang então dalam barak kita iha kompreensão kamatene idane hodi hatun ema ita sende itanya kata ita mak bele liu ema hotu no si kompreensão no matene ne halo ita lafo ita la hatudu harai bai maselu kodisimo ema ni ideia kodisimo ema ni hanoi sampai ita sende hanesan ita mak los liu dalam barak idane acontece udah lebar kita nih idane ita pratika lorong-lorong ita nya moris lebih ita la sadar ita la haten tanoin los no ita continua halo na fatin então tambah ita haten kata bingira laos iha igreja mas bingira ita sucesso iha se ita nya carreira ita nya escola iha serviço fatin idane veremos lori ita hamosu Putiang
Bebe, manisnya ita cristão, ita precisa hatudu ulu ia ita ni igreja. Ba ita ni malu cristão sira. Po sai na Roman ulu basira antes ita sai baliu. Também ita ia igreja nema kita oportunidade hodi korisi malu. Ita ia pastor, ita ia pastora, ia missionária, ia liderança hodi fo coragem bamalu. Tama banghira dalam rumah ita halo rasaung ita hakarak sai na Roma takarak fofuang ihitane familia larang los kalian. Nebe dalam rumah ihitane familia larang itala hanisan sanak nebe mak bele fofuang. Então saya sanak nebe mak fofuang precisa hahu si itane al rasi. Itane relação ida com Roma. La precisa hanoi do ulu nebe ita bauluk itane an. Tambah dalam rumah sa kita halo buat nebe maka kapasos na ema gawe ita e depois musinge ita começa senta itanya angkat how dia gimia how bele halo buat hotu exemplo cara que igreja ne ita how bele halo e igreja ne hamak sempre ang sa terbaik los. Mama o papa tem pastor que for oportunidade barak mai hau muri prega muri lidera worship tambah hausen teh nesa hamak terbaik liu cuidado hodi hanoi idane musuh ihe tani hanoi tambah tahatene kata buat nebe maka bahi si maroma nia bele foti filafani dari lawas si telefon mebe iha biblia ya maroma telefon hatete los kelai buat nebe maka maromak fo nia bele foti filafali tamani maka ita precisa cuidado bahira ita halau ihaitan yang moris ita pratica maromak nia lefuang ihaitan yang moris. Então dalam barat musi ita ni aksam nebe maka ita hatudu bele halau emaseluk mos larang moras los galan bele hamosu larang moras ke ni talento barat ni be halo deni dani ba ni be hau misal hau no sini ba komisa larang moras los galan ita komisa larang moras tambah sama hau la bele hanesa nia hodi hamos bele simu onra hau bele simu gava husi masira husi pastora sira. Então kita mas precisa cuidado selain kira kita mak ia posição ida larang moras. Tambah selain kira kita larang moras, mungkin ya maromak nelefuang kari kita larang moras tambah kari kita husu maybe kita sidau ketang close kalian. May talo ke maromak nelefuang nebe maka kuliah kona ba emang nebe maka larang moras. Nafatin iha Tiago kita mulai versículo 24 Tiago 4 1 to 4 kari ketua tu ya tangan kita beli lihat untuk ya 1 2 3 saya kan maka hal ini story malu no baku malu kau sama ini kam buat oi nebe hal funu iha ini nyale ini kam buat nebe ini laiha nune ini ini larang boras ini lah hetang ini baku malu ini story malu ini lah hetang tambah ini lah musuh ini musuh nebe ini lah sinu tambah ini musuh lalos ini ada baca deh tuir buat nebe ini larang kamera ini mak emang adulterio ini komprende kalau kata pengira ini ada mundo ini kontra suruh maroma sama karak saya beli mundo nih saya roma punya ini ini ano ikat oke. Depois kita se continua também a relação vamos ya. Então, ini maromak nelefon ini kuliah ba ita nebe maka kari ita larang moras pehira ita hari kani maluk ne sucesso kani bel halo buat barak liwita. Kita tenga cuidado larang moras tambah ita tene kata pehira ita larang moras. Kalau ita lagi fokus on alos kala. Ya adoração nia mos ita lagi fokus sampai ita sampai iha larang moras nebe maka halo ita karak saya hanesan nia
Nabahira ita karek ita laiha matene no komprensão ita laiha talento idane. Naba karek ita lah husu. Jadi maromak nelefon karek ita lah husu. O karek ita husu mebe ita lah sinu. Ita lah hetan. Ita lah hetan tamba ita husu ho manira nebe maka los galai. O hanoi nebe maka los. Karek ita husu ho di kompete fali ho ema nebe maka makasi vita los galai. Karek ita husu nune tamba nebe maka ita lah sinu. Tamba nebe maka ita cuidado. Bahira ita tu husu buat rumah maromak hanoi bakata buat nebe maka ita husu ne atu fo honra no fo gloria ba maromak. Lawas sudah hatulu baema. Lawas sudah halak kompetição. Tambah yang maromak ni serviço lah ya kompetição. Kusi buat nebe maka ki, kusi ema sira nebe maka dança, ia igreja larang to ia ema nebe maka prega to ia ema nebe maka ba halo ministério dani dani ba. Idani hutu hanesang ia maromak ya oi. Basta ita halo mo fo glorifica ba maromak. Maromak buka idane. Cuidado, bahira ita husu. Tambah dalam rumah ita husu, budi halo kompeti. Maromak hawa karak idene atumni hawbele halo hanesang emane ni significa ita lakoi lako ho emane los elai no ita husu ba maromak nebe maromak dia ita husu la los ita husu ho intenção nebe maka negativo nahira ita husu ho intenção nebe maka negativo ita hanoi maromak se fo ba ita lai los elai ni ita husu temen ele fuang karak ita husu to ita maran de los galai ita husu to ita nefok mutin mos ita silahetan ida bebe banhira ita husu ho intenção de maka los di fo glorifica ba maroma ita husu ho intenção kata hawakara kalau dane ba maroma lao so di hatudu ba emani lao so di hatudu ba pastora sira Laos, podi hatudu ba liderança sira missionário sira kai mabot sira. Kita sei fo, maromak sei fo. Kita sei simu. Maybe sebenarnya itu sudah hetan nafate kita precisa será paciência. Terus kalau kita precisa paciência horihe. Tambah buat nebe maka dia kusi maromak nya sempre mai tuir maromak nya tempo. Tempo nebe maka pas. Bahiranya sente ni hari tanya fuang kata kita pronto ona, kita maduro ona, kita buras ona, podi usa matenek no komprensau ngidene. Tambah, maromak ngele fuang nebe mak kita fuing le iha Tiago capítulo 3, verse 4 nebe iha 3, iha neba nyede yang kata matenek kleane lamai husileten mebe husi Mayusi mundo, nya la mayusi leta nebe mayusi mundo, okay? Nya mayusi mundo, no nya la mayusi Espírito Santo, mebe nya mayusi di diabo. Matene klian nebe maka laos mayusi leta maka kita nya halok sira bembai nebe maka ita halok. Now, tolong, basta conta a minha vida. Gosip, aku kuliah dari datang ini, lawas tahu mesak, lawas lah immediate, mereka bahawa tu ya. So, maromong nilifuan, kuliah mamos kata matene nebe maka ita iha, kita mengira ita halo hodi hatudu ba ema, hodi foti maromong dia kata mate, nyala reconhece matene kita ne. Nyala hatene nyala conhece matene ka compreensão conhecimento nebe mak ita iha ni teman dia kata conhecimento ka matene idene mai husi mundo mai husi diabo nebe matene nebe los matene klean nebe mak los maka mai taleha mutuk iha ya Tiago capítulo 3 versículo 17 3:17 mai taleha mutuk nebe matene klean husi letene mak primeiro mak mos depois matenek ni halodame dunia maus nobele sine masel ni hanoi dunia nakono melarang dua nufuan dia dunia lafi na ida nila iya larang makere tapi comprende ona matenek kleang nebe maka mayusi lete primeiro maka mos Behira ita simo ita ya matenek
ita ya kompreensão, ita beli halau, mas ita halau ho fuang holara ne bem macamos, podi tudo ba maroma. Pemain dani maka matene kleang ne bem macamayusi maroma. Matene kleang idene lori dame. Bahira ita halau buat ita ya buat barak ita ya bakat barak ne bem makon ita beli halau. Buat ni maka ita halo ne lori dame laos lori larang moras bayema laos lori halo ema cemburu ka halo ema larang moras nebe ema ita halo ita hatu di hodi ema hak solo buat nebe maka ita halo ne ita lori dame buat nebe maka ita iya ita halo ne lori dame laos lori story malu hodi baku malu kompete malu dane maroma claro conheci dan medane laos matene que bem com esse espírito me bem se diabo também ita tem cuidado mesmo ita serviço e a empresa larang ita serviço e a fato ne bem bem ita precisa cuidado bem ita hotu então maroma ya fuang kuliah momos man ita kata ita precisa halo ho fuang Palara nebe macamos, o dia tudo para Roma, então ita precisa Espírito Santo los cara. Ita precisa matene no conhecimento nebe macamai o Espírito Santo. Tava se venir ita halo ida maka ita lá inclui Espírito Santo e neba maka buat ne sei mai usi diabo. Sama beli hatudu halo a fotia Kami tahti ni maromak ni telefon ni maka ita foi le maka husi matene kleang ni maka los ni maka harai ang no singu seluk ni hanoi kita precisa colaborar muito então sekarang kita aplica matene ni maka los na husi maromak Idine haturu kata kita fofuang kita fo na Roma exatamente lá ya usita ni família rasi usita ni igreja de lá ya tene oisa ba igreja itabai kita ni família ni maka kita lorong-lorong hela hamutu então sebenarnya tani família de kita labele haturu ona kita labele Saya nisang ahi oang ida nebe maka telefon na Roma, saya nisang sanak nebe maka telefon fuang, ang sali tang mahiri tabaliur. Tabaliur ba ema sira nebe maka la konyese na Roma. Sabi hiri tabay haliur ita saya turun na katina halo kan sani. Ita ema la hare na Roma ni ha ita. Hanesan de ita hanesan hosira. Sabani maka ita la precisa hatudu ita ni lima bayam ita la razão ho di surga ema ita la precisa ho dibuka ema ni sala so idane iha relação mamau ita precisa hatudu ulu ita ni melarang ita ni igreja maromak ni fuang kuliah maita momos kata Mengira ya capítulo 4 versículo 8 versículo 8 Talang itu hak basic ba maromak nanya say hak basic ba ini kasi ini nya 5 ini nebe salah lain no hamos ini nya fuang larang ini nebe larang dua-dua hak basic ba maromak no nya say hak basic mahita Kira kita halo buat dia, kita halo buat rumah yang memang kita beli halo manisan kita halo ba maroma significa kata kita sempre hak basic yang niya nabi benghira kita halo tu kita ni hakara significa kata kita lah hak basic ang ba maroma kita do kusinya no kita halo tu kita ni hakara kita beli lau ba nebede tu kita ni hakara nabi maroma ni lefuan deh hak basic ba niya Hanesan sanak ida karek nya la belek keta kusi ai hone. Sama behira sanak ne keta kusi nya hone.
Certamente niya sila fufuan los kelai. Bebe sebenarnya niya beli niya hune dia li fufuan. Kalau banjira la fufuan maka tos naik setesi isi selai nasoy. Tahu maromak nelefon kuliah bat ita momos kata presiden dari si tadi atau hati. Si tadi atau hati sih rane maksud ita nih halo, ita nih mal pratik sih rane bema kabar baik ita halo, ita pratik ita nih moris lorong-lorong, sampai ita sadar. Kalau barang ita gosta hatu du 5 mbak ema tuh ita halu ita nya an. Sampai ita labele haruga. Emane badina sa ita rasi la pratica badina si dene. Ita labele haruga emane base benhira ita rasik la koi ba. Lo selan. Ebe ita rasik precisa pratica ulu, ita rasik precisa hampri ulu. Atau ini benhira ita deha ita haruga ema mas bele hanupiri dene. Maromak nelefua kuliah momos tambah iha proverbio iha kapitulo 14 versículo 30. Meta liha motu. Fuan lara nebe hak mate, sei ko sai moris be isin lolo. Nebe lara mora sei halo rui sai dodo. Nos kalan. Behira buat nebe maka ita halo ho dameng, ita halo ho domi, ita halo ho haraikan, ita lori dame, ita lori hak solo. Idane sei ko hak solo be isin lolo. Nos kalan. Nebe behira ita halo ho di buka Pat emang hudi larang moras be ita, o ita larang moras ba buat cirane. Larang morasnya si lori sede ba ita nyarui? Si dodo, ita nyarui si sai dodo. Nah, maromak nyelifuan sempre kurisi ita. Si ita ni hahalo ko tu tantu idane dia ko a. Si a nya kurisi atu ne ita bele dia. Nede dia nya hamos yutang hudi ita bele fofuan. Fofuan bara. Amen? Amen. Ok. Ao bahito yan ede. Espera yang isimu benção. Espera yang isimu benção tambah banyak hau prepara dan hau mau sentensa hau simu benção si lefuan dan si maromak ni lefuan dan tambah niya kurisi hau. Atu labele hatu lima ba meselo. Tahu? Kita iha perguntas nebe maka oi kahusu iha fongfong iha fahe kita mak kalau parte iha sanak ida nebe maka fofuanga sanak ida nebe maka tosnai atau spesies sai no soy. Oke, ida medita ida pratika iha tani moris ba tambah ita labele hatu du 5 ba malo los kalan. Tahu kita lori pergunta si dane basic amba maroma sekarang kita mak iha sanak nebe maka la fofuang kita mak ahi oan nebe maka la fona roma kita khusu maroma ko dia sudah kita tambahnya maroma nya fon hatete kata behira kita basic nya no nya basic ma ita libre ho di khusus side de nebe maka ita hakaran nebe fona ita libre hanesang sanak nebe maka nya libre ho di simu ai fuang usi ai humne. Então mai ita medita ita halo rasaun ita hateni dedaknya ita hateni ita makia parte dan nebe usi kare ema bele hare perguntas ita bele ema bele hare na romane ita kala ema bele ku ai fone usi ita kala ita takamatang kalau rasa musuh bang Roma kita musuh bang Roma atau me behira ita yang matanya no
dia kita makia klio mahotu. Nebe kudiharai kang kahalap nebe makalori dame. Muris nebe maka ya halok dia halok los. Muris ia dia los. Sai dia los. Simu dia los, sai dia los. Jadi mak importante. Idane maka sanak nebe maka bele fofuang. Idane maka ahi oa nebe maka bele fo na Roma. Então, may tahaloração. Dia itane maroma nebe maka rona nai. Yatino sempre na cloque baita rona. Minha fuan sempre pronto. Minha irmã sempre na cloque baita horicima. Precisa moi, ela precisa tal, ela precisa dúvidas. Kita beri khusus saya de sebenarnya kita sente angka kita maksana ida usai iPhone ida kita halo parte ona. Yang momento de memang kita simu Jesus mulai ditanya naik do itanya Salvador. Kita sayang sanak ne memang kita beli fofuang. Kita sayang ahi oan ne memang beli phone aroma. Agora então, ia ona ayohan, ayoan, ay fluan, ay sana. Nebe makahita niya sori. Tani malok sira, tani família sira. Sira hare na Roma ni danega. Sira belehetan ay fluan ni danega. Atau diabo la bele mahadao ita. Nai aman maroma, am nyaman santo ya leha, ya leteng asda. Rai, ami kita buatnya presença ya nih Senhor. Mahira mi tama usi wada mata ni dane Senhor. Ami mayo fuan de makamamu. Ami mayo neo no hanoi de makamamu nai. Tapa mi hatene kata. Ami nya clamar, ami nya espírito hamla amrope buatnya de fuan. Ami agradece pe buatnya de fuan. Tabutnya mensagem, né? Mas também foi drone se tabut, né? Obrigado também tabut kubisi ami. Tabam hatene kata aman ne memang kadom ni sempre kubisi ni awan sih. Aman ne memang kadom ni sempre for disiplina bani awan sih. Ami makte nai. Ami pronto recimo disiplina. Ami pronto recimo correção. Usia minha halot atsina ne memang kami halot tanpa ami sadar, né? Presença e nesse Senhor me foto hanesa que reta bot ya matang Senhor lá é mãe da nebe makabot liu tabot ni domi mayami hanesa de Senhor sudah ami udah belaga conhece dia kita namanya Senhor ami precisa tabot ni Espírito Santo ori mãe ministra toca a minha minha fuam yes Lord thank you Jesus. Obrigado por esta boa na fuga de Macapurisi, a mim não tudo a minha sala, Senhor. No momento irá, Senhor, a entrega,
Emang hotu na beba ni hane nai. Kami entrega, sira ida minha fuang ya itabot ya lima santo. Itabot conhece a minha ida minha fuang ni hane. Itabot hatene clean liu, itabot conhece clean liu ami Senhor. Taman hatene kata kita buat makria ami. Kita buat rasiku, kita buat ya is mai ami Senhor. Nome simu ita minha presente Espírito Santo minha bahira mi simu ita buat no dar a minha mãe no a minha Salvador. Agora mi sai ita buat minha ona. Uluk salah kita ami kusi ita buat Senhor. Uluk salah kita ai sana kusi ai home. Ai ita buat rasik de siri di kuda ai honi da neo di beli ya sana Senhor. Obrigado kita buat minha domini da neo. Obrigado também tá bom de rafuan é bem bom. Quando halo hadia pila fali a minha relação ainda deu dia pila fali vai tá bom né. Aleluia. Espírito Santo, minha Senhor, me produz a medida da minha fome, me rela a medida da minha fome, Senhor. Ele o domina, pode ambil ajuda malu, ambil sepi malu, o domin, ane sabe tabot a domina, mina. Como é ânimos controla a Senhor. Tama mi hatene kata kami hande ami jovem barak Senhor. Ami mesak jovem de, ami label hambrik mesak Senhor. Kami hatene kata ihaliu de ba, ami tabot, kodia mayami kata ihaliu de ba. Ihami na inimigo, kami maka sempre loken ya ibu. Kodi buka ami na. Ami musuh tabot ni Espírito Santo, controla anya mai ami na. Ami bela kontrola an ya buat foto nai ya buat foto ni bemak ami halo bahira mi halo ko dia adora ita bol ami akarak halo di fo gloria ba ita bol ni ana ami lakoi di hatudu ba ema ami lakoi halo di hatudu ba ami pastor sila Senhor aba bahira mi sentimento ya intenção ida serenai kita buat kami kita buat setesi sai sana di dalam no ambil aku sana di dalam lain
kita ku sita bo, kami lagi buat ida, kami labeli halo buat ida. Kari kami halo, ibu ida nih beli halo. Kalau dodo kami nyaruin. Obrigado pelo Espírito Santo, minha presença, na minha mãe, vou a viver minha forma. Me sente a minha presença em um momento de Senhor. Me agarra a oração, Senhor. Me gira me sai, me sifat ini dan nenai. Me lakui, atulia fuang ini dan pelo lako musia minha fuang, musia minha hanoi. Bebe sudah kami udah hanoi na fatin. Udah mere pratika yang memori sororo. Mengira mi hatudu yang insang, ko di kurisi ema, ko di zulga ema, ko di fosala ema. Sudah kami Senhor. Ko di mere para, ko di hari lain kami ya. Kata kita buat saya mutu kok ani ida kudi ambil saya ben sauna ambil saya nisan aisana ne ben makbele fuan no ayuan ne ben makbele fuan Roma ni semana ida ni tapi dia fuan ne ben makamilona la osa le de ne ben hodi fu glorifica ben tabot ne ara ni fila para ben tabot. Obrigado Senhor Jesus. Aleluia. Oração, por aman o Espírito Santo, a oração, aleluia, amém.